Libya gama Sahara desert munahin Vannoiya alin pen Mihem khut a sim thu Vadung khat anasi munahi hichimun hi tuivat khat jengjong hol ha sa a ki muzolo hi a hi le itidana hichimuna hi Mihem sim thu Vadung hi asimuwa hi banga tam tui ho hi hoya kona ahin pu lu loham hichi mega project hi 8 wonder of the world minjong anapi win hi a hi le to hi I atile koiman hichi project thu hi ima he do lo wa koiman aseging do lo hitam ipiji penta ahamti tuni video hin inavet diu hi pathinin leisit a hi Mihem te mancha ding resource tampi ei koi pi un hi a hinla hichi natural resource ho hi Vannoi muntina a umdan akibangkit pu na hi leisit hi zakhatla a 75% hi tuipi ngen a hin hizong le 75% tui hi mancha le thei isu ke di lo hi Mihemin a mancha thei tui ti chu fresh water ho hi 3% bo se hi hichi 3% la a 2.5% hi glacier ti chu buhlang atmosphere chule leinoya a umun hi hicha kun mudo thei chu a hile ei hon iman chao tui ho hi 0.5% bo se ti na hi china chung chuna hichi 0.5% tui man cha thei hi leisit munjo sia kitu chen in akimukit pu na hi gam abang khat achun donding tui jingjong ha sata in aki hol thu na hi hichi to bang ha sat na ho hi thlap na ding lampi zan ham khat anapu do un tui khang len tui hi pipe len ta ta a achop do wa hichi chu filter abol kit wa don dinga amanu jong o min hi mun adang dang phabe achun cloud seeding ti chu Mihemin asim thu gu akona gutui mun theiding lampi angai tu na hi South Africa gama hi tui lama ha satna ichana atu wam itile Antarctica akuna iceberg thlang lin ta ta ho hi asu ke awa kung in nei lin ta ta ho a hi akhopiu Cape Town chana hi ahin kai lu ju hi to isei diu jong hi hitabang tui ha sat namun ho a tui anala alu danu isei diu hi achi sa kumsom nga masang chun Muammar Gaddafi kitipahin Libya gamahin Vannoiya Mihem khutsem Vadung lin penchu anasim do in hi Libya gam hi satellite a evet jongle amep ki mulo gam khat a hi hichimuna tui ki mu zo lo tui ha sat dan hi agama cheng mi ho hin gu ahung zu ding hi kum akuma anga jing hi hitabang mun a hi itidana Mihem khutsem Vadung hi kisim thei jing hi dem ti hi lungdon umta khat che hi Libya gam 99% hi desert ti chu nel di gam jeng ahin agam sat dan hi alei sit a ki hlei thla tui hi apet pet in ahu in aleng mang ji tan hi Libya gam mun abang chu kumsom cheng goju lo na mun jong omin hi thawlama seiding in wang USA gam sangin Libya gam hin thaw reserve a atam zoi akitin hi tui thing lama seiding in wang Libya gam hin Vadung khat cha mu theiding aum pun hi sangkhat zaku som ngalaya Libya a thaw anahol pat ti lai chun thaw tilo a thilkidang ta khat jong anasoi na hi tui muzolo a ha satna anatu jing te chun leinui avunawa kilometer lakhat le sang som nga cubic a tui thing anamu do na hi hichi hi fossil water tin jong akhe na hi hichi hi Nubian sandstone aquifer system tin jong akimin wo na hi Libya gam leinuya kimu tui hi atam dan chu tu a Vannoiya Mihem umzan hin kum sang som li aman khop diu a hi aketin a hi hichi phat laya Libya gam vai hom Muammar Gaddafi in hichi chan vo hi anaman thai sa nom pun aman agel chu a hi le hichi leinuya tui ho hi chop do a Libya gam nel gam ho a hi the chan su ding ti hi hichi alungel hi agel anu wang in ato do ding hi mai thu hilo ding hi aji chu hichi a ki mu tui ho chu Libya gam langlang kai a ki mu ahin la Libya khopi ho hi salam kai Mediterranean tui pi kom lama uma hi Libya khopi zo si hi tui kailu ding a hi le hichimun a hi 2820 km a saw Vadung khat sim ngai ding a hi ti chu a saw dan hi Mumbai a kuna Delhi chan hi zo ding tin a hi Muammar Gaddafi in hichi Libya gam tui la alu ding project hi tanti nei loin ha ta in aboi pi jingin hiche hin buina sang ta khat a hin tu kit ta na hi Sahara nelgam nisasat dan hin tui ho hi gang ta in ahu in alen mang sa ji tan hi hiji chun hichimuna hi leichunga saw ta tui hin lun sa ding ti chu alhun na ding alhun masanga tui aki khat lampia ahua leng mang ding a hitai hiji chun kilometer sang ni le jagil som ni a saw Vadung hi leinuya hin sim angai ta na hi
Hichi siam na ding chun concrete a ki siam pipe lin ta hin man ding angai tan hichi pipe ho asaw dan chu a hi le fit som la thum chi in asaw zo in hi agi dan zong ton som git agi in hichi to bang pipe ho hi lak nga mangcha a kilometer sang ni le zagi le som ni asaw vadung hi asim diu hi hichi a manding pipe hoi chum ta ho sim na ding hin libya factory izan ham khat sim do in an aumin hi hichi pipe ho hi concrete le steel a ki sim pipe ngen a hin pipe khat a hin kilometer git asaw thi khaw akimangin hi chuti hi le lak nga pipe a ki mang thi khaw ho hi alum a jil di hi le ichen naw le sin hi vel zakhat ki vel theding ti na hi sang khat zaku som git phat laya kun hichi factory mun ho achun hichi pipe lin ta ho chu a hin sim panun hi pipe ho chu asim zo tingule atu na ding mun chan ho achun trak lin ta ho mangchan atha lu jiwin hi hichi laya buina ta khat chu a hi le hichi phat laya chun lebia hin road network hi anahoi nai pun hi hiji a chu South Korea company ho ako wa kilometer sang thum le jani a saw lam lin hi phase 1 adinga a hin sim panu hi hichi zo chun leinoi hi fit som ni a acho thu wa pipe ho chu aban bana a hin vui pai pe o hi hichi mega project phase 1 a hin $5 billion alut zoin hi hichi zo 1989 kumin phase 2 adingin nato ahin pankit tawin hi phase 2 ahin Tripoli kiti namun ahin pipe ho hi ahin hlun sawin hi Tripoli hi Libya capital ahi nabana Libya gam khopi hola a alin pen hi Jabal Husana kiti namun ahin tui kholna len ta asimovin leinoya 200 meter a thu tui pam abolun achop do win hi echimuna kona Tripoli chanhi pipe mangcha atui analun lut sau ahin echika chu 700 kilometer asawin hi phase 3 na achun Kufra district a tui ki kholna lin ta asim kinun cha kona chun Benghazi khopi chan pipe akayun tui inala lu hi hichika hi kilometer sang khat a gamla hi Libya Mihem khutsem Vadung kisim na ahin amuna lin ta ki sim tui kholna nga akisimin hi hichimun ho a hi tui ho chu akoi holding hi hich tui kholna ho chu alum lit dan chu 1 kilometer diameter ahin Guinness Book of World Record dung zuin Libya gama hichi project hi Vannoiya Mihem khutsem Vadung lin pen le Vannoiya irrigation system lin penin apangin hi hicha a hongki thla lut tui ho hi Libya gam mi 6.7 million in amanu ahin chuzong le agriculture le industrial requirement ho azong ata amanu hi hichi mega project zala hi Libya gam salam le khanglam gam mun tampi a hi Greenland izan ham khat sim do zawun hi hichi mega project ahin tu chanin jong $25 billion wal alut tan hi Libya gam Mihem khutsem Vadung chungchang thu hi Vannoiya pumpi head in news agency tampin news a anaphung do tawin hi ahin la 22 July 2011 kumchun Libya gama civil war ahung do in Muammar Gaddafi jong hichigala chun anathita na hi phase 4 le phase 5 a mancha ding pipe sim na factory ho jong airstrike akonin asuse gam tawin hi hiji chun phase 4 le 5 na to chu anakhongai photta na hi 2014 akon 2020 chan anachi hla second civil war ahin hichi Vadung ki sim hi su sit te ding anatu mun hi hicha ko na chu pipe ho avetup ding le avekol ding omlo phan in Libya gam tui ahung ha pan kit ta hi 10 April 2020 ni kho chun Tripoli khupi ahin tui hin supply station ho chu sipai ho alu nun namphu in atui ne diu aga kha sa ne hi tu din muna hi Libya gam condition hi amasa a project phase 3 chan anachi hla a anazo thing saw ho jong hoita a avet kollows in tui lama ha satna tampi atu un hi ichimuna tui kholna dinga ki sim lin ta nga ho jong chu tui akangam ta ne hi pharkat laya tui wa lo hila an umta Libya gam chu tunwang masang lai pe bang mama in tui ha satna atu kit ta wen hi uni video adingin hi chan chui ta intin video kit ting ki mukiding kan tim ve na bon chawin stay safe and stay blessed.